Hello tuni KUKI news in Jouse na bon chavin lem nahi win tuni 22 February 2026 ahita in tunin jong igam sungole meite igam sunga thilso umdan ho hin saikit no hitin meite CM in Gamgi su mangota ti ho jong mo IHIN tu le tu a meite CM pan jong pan ala dan ho hi hoita veleu hen mi tampin en su boy poi iti mai thewa hi IHIN la asung langa hi phateta plan to gon ne ya na ato jing IHIN tu le tu a jong hi meitei IDPS chochanpura kona zam do ho hi kitip na ane ya hi tain nang ho jong na na wa na nong chen de wa hi kanung chen sa tho tho ding hi ti a hi kitip na phateta ane zowa ama ho jong ki gosa hi ta in hi chibana chu tua jong hi dilhi a ga chi a dilhi a jong hi MLA zan ham khat jong che kit no wa cabinet sim do na ding ho za jan ho hi ngai to a dilhi a cheu a hi in chule meitei CM pa jong hi Home Minister pa in aga visit na hi ama CM tha ahung hi apatna akhat veina aga visit a hi in hichiwa anaseya jong hi community khat la khat ki ka a ki boina ho su manga buffer zone la do na dinga jong hi amit sa ko ma hi thumna ananein hichi amit sa in jong na sata ka to sot ding na hi ti ho chan ge jong hi mu a hi in chule meitei gam sunga jong hi thingnoi izan ham khat hi anaki man do in mancha tampi to anaki mando vi ti ho jong hi mu ahi in hichi chungchang ho holim na in nei deu hintin hichi inei masango vin neu cha ka seinom cha hi le gamma gal ahung umji ho hi koiji hamte le lamkai ji ahi in gamlenam ahung khan to hi koiji hamte ahi le lamkai ho ji ahi ji ti hi I het diwa kahin sai hintin tunia igam inam sunga lamkai ka hi ti hon tunia hi igam sung inam sung alamkai ding bangawa lamkai talowa vai hop ding bangawa ya hop ta lo ji wa KUKI CHATE I chan ham khana gen theina I tho wa hi ta in tunia jong hi idin mun pau hi veleu chun I bon chawa I ham do le separate administration ti a hi ipen jingu a hi in IHIN la ilam kai ho hi veleu chun tuni a hi igam ina ma dinga kapang khom tawi thakhat na ka khom tawi ti a hi in IHIN la ke ho khom ding ti jong le KZ sin alam kai lowa hi le chun MLA hi hen SO ho hi hen to gon anei chengole gampa ma ki ho na cho Guwahati a hi lo le Mizoram Delhi mun chom ma ki ho na igam lin ta ma igama to khom thei nai lo hon tu ni chan ge a ei zo hlep mo wa mi pi ho zo hlep mo wa khatna ka pang khom ta ve unified command kom ta ve hi chi khu chi ati wa mi pi hi I chan ge a hlep gon ham ti hi mi pi zong I kha phan wa hi ta in igam sung zenga jong igam sung thu sei na dinga igam sunga ki to khom thei nai lo nangma gam kai keima area nangma area ti jing a hi ni cho hi he thim na deu khat chu tunia area ki hom hon eilam kai lai siwa mi pi zong ei hop khen jing dewa hi evet sa na in tua jong hi lam kalang contact nga ga sei lo han lam kalanga jong hi khen khan in zomi khen khan in KUKI a hi wa nga chu yung ki phinwa lam zot na ho bang in nei ting ole koima a khen tum lawa mi ham ho ki zot khom thei ai aban le igen thei I ha sat naw boina ha sat na hin to wa mel ma hon I hin tha te ngo jong le koiman khen tum no nei lowa ei bol kit nei in kang pu pi lang ka he poi ting no pal lang ka he poi chan dil lang ka he poi he ta chu I KUKI hi namina hi ki thiji a in IHIN la vai IHIN hop mo wa na IHIN to ting ole
nangma area achang le kangpu pi area lang kizot na kinai ki phin na kinai lam kalang ho thip be a ki ki tengno palang ho ki thip ki tengno palang ina bola hi jong le kangui lang ki thip a hi lo le lam kalang ki thip ti ho tabang hi ki jing na lai a hi na hin la ilam kai ho ven thu sei wa hi le khatna a ki khom tai hi ti hin a ki pang khom tai ti a hi wa nga cho ipan khom lo pau cho hi cho a ko na jong cho ki chi chana ki hezing na lai a hi na hin la tu ni chan ge a lam kai hon ei zo le na pa wang hi mi pi ki pat phat a hi tai tu ni a lam kai ho ingan sewa area a ki hian ho lam kaya ipan sa lai sewa ei ho hi abung bunga iki hian diu nomenclature za chom chom iki sim jing diu a hi in hizi chun ama ho adelu ki delta vinte mln jong a mla hi na ki hi ta hen a hin la so hon jong talks nei taw hen ai wanga mi pi hon wang pan ila phan no hi tai a khoti lawa hi le lam kai ho hin ei kai mangam deu ei ti pa chu ngeu cha het theine diwa thuma kai ta bangai ga se wa hi in chule i project ngo hi tu ni a chai ni a hi ta in tu ni khela hi hung ki su ta lo mai the a hin koi ta bang tu ni hla chan ge a pan hin la a uma hi le chun jing ni khoting jong le update hin bol kit naw hi tin za a pa na za le som gup le thum chanin pan in lawin igam inam gen thei ha sa a in le lowa ngam ta lowa hita chu gal jam ho ti taw tin gal ahung jam na wa hi vet na hi levet zo po in hi chi igal jam na ho hi abei theina ding in project khat ne yo hi tin igal mi ho wa ko na ki ven theina ding in pan law hi ti a chu hlang anaki sam jingin haptani lang hi hung ki sai jing a hi in hi chi hi tu ni hi a chai na tabang hung hi ding a hi tain update hin bol chong leo hen pan hin la ho bo in so de wa hi ta in hi ji chun tu ni hi a chai ni pen a hi ta in jan hi a chu mi khat bo in a so a hi in za le som nga le gup chan bo chu in a sei wa hin tu ni a hi za le som nga le sagia pa na za le som gup le thum chanin pan a hin la an ho ga vekit no hi tin igam inama dinga pan hin la a tu ni a nei khama igam inam ngai lu na zala pan hin la ho zo si chunga ki pa thu avelin iga phon ki no hi han lang hi chi to bang project in ei wa khat le khat ki tho pi a khat le khat pan ila na ho pa hi ei hon zong igam inama dinga I tha I je theina khat no hi ti a zong chu anaki sai jing a hi in hi chi dung zuya chu tu ni a hi pan hin la ho hi ka velo chun mi sagi mi ge langin pan a hin la in hi chi wa pan hin la ho la a hi tin pu hang sing a hi in han sing a hi in aban le helun khong sai a hi in aban kit na chu ning nei hoi hau kip ama a hi in aban le wa ling hau kip ama ho li hi tunia dinga sang pen loi sang khat a hin to vin ama ho chunga jong avelin ke pa thu iga phong kit na vin tuni hi chi project in bol now bula patna pan hin la a sang nga chung langa pan hin la ho zo se mi li au min ama ho jong hi igam inam ngai lut na zala igam inama dinga phat chom na khat ding ham ti a pan hin la a hi zi ovin ama ho chunga jong hi ki pa thu avela isei ki lovin kanam mi te ho igam inama dinga tha je wi ti ting le hin thasilo hi la ibon chawa thom cha hi jong le pan ila so ke diu le ibon chawa I tha I je so ke diu vin jong avela kain te min hita hi khat la khat kingan sewa khat la khat ikino to wa hi le chun igam inamin pan ala na ho hi mo si hi ji ding a hi izi chun khat la khat ki thu ho moi tin khat la khat ki lainat ji hello hen tunia igen theina ho hi hung all dom ding a hi ti jong chu iga sei theu hin tin a last minute hi ta jong la koi ta bang pan la nom ho hi chawai detail la umin ngai pi zo ting le hi chi number a hi screenshot bol hi tin imenu to in thot tha ji de hi ti chu iga phon theu hin tin tu hin I topic over analut talo hen meitei gam news neo cha ga velo hen meitei gam a jong hi
operation Assam Rifle Hall state force ho kit ho a hi operation anabol kit novin na hi le infal east langa ko na hi thal tang tampi anamando win kakching district langa jong hi operation anabol kit novin hi chiwa jong hi thal tampi anamando ve ti ho jong hi mo ai kit nin chule a thal keu a hi po in thing noi ho jong anamat do kit no hi chi thal ho hi ga velo chun tam zeng a hi in amu ho jong hi atam thei le zeng in bora pova ki koi ho jong tampi anamando win hi chiwa amat do ho a group iga he thei diu cha hi le PLA a hi in prepak a hi in nga aban le UPPK ti a kimin vo ho hi chi ho hi Bisnupur district langa chule kakching district langa jong hi thal tampi anamat do thau a hi ti chu hi chiwa ko na hi mo a hin ami amat do momong hi mili amat do a hi in chule galman cha ho jong hi tampi anamat do wa hi ti chu mai te gama thil so ho niau cha update iga bol wa hi in chule pu wungjagin walte ama jong hi Manipura MLA khat hi na zala cho anamo lem na chunga hi Manipur government in tu a hi ni thum sung ama lusun pi na ama het jing na ni thum sung hi shutdown ke bolding ti chu nit pi ding ama het jing na hi ni thum sung hi ta chu man pi ding a hi ti ho jong hi phon do na an bol ta vi ti a hi in ama hi het thei diu chu avela ga sei ki lo han mei te le KUKI ki boy na May 4 2023 laya anavo wa hin mei te hon hi chi chu aman jong dam thei ding dam na ding de a hi Delhi wang kho a hi na sata na ki zen jinga 2025 la chu hong phadeu a hi ta in ahin la anat na ho hi hong ho sikit na tu nai cha tu lama ma a chu Delhi wang kho hi anajot kit a hi in ahin la dam do zo talovin ngama jong anamolem tan a hi chi amolema along ho jong hi Mizoram langa ahin po win Mizoram langa jong hi sopi unaw hon phateta in liem na anabolovin Mizoram gam sunga jong hi kin ho anamangu win hita cho holim na za chom ho jong ananei pi win hi chi boy na ho hi Manipur gam sunga kasopi KUKI CHATE zona thlak ho a hi thei chana khatla khat kito na nanei de wa hi ti a jong hi vai ha na a hin nei vi ti ho jong hi mo a hi in hi chung cho na chu KZC in jong KUKI zo council in jong Condolence message pateta in lainat pi na ho a hi lo le in sung mi hlamon na thu ho message pateta in hi chiba hi ahin ta do ki vi ti ho jong hi mo a hi kin en hi aban kin a chu joint press statement ahung kin nin hi chi joint press statement a hi mar in pui general headquarter president a hi in achole zomi council a hi in Mizo people convention a hi in hi chi ho sin jong joint press statement ahin bolovin ama hon asai na wa cha hi le thanlon MLA pu wungjagin walte anamolem na chunga hi mi tampin ipu na deu kata sanin hizi chun meeting hi 21 jana chu meeting anakinai khomin a hi theya hi le hichiwa hi joint memorandum kazi win hichi center government he nga jong anaki pelut nin hichi ama nithum sung nit ding ti a Manipur government in phondo na anei sunga hi koi machan boina a hi lo le public rally za chom ho i bol lo di win tip na kahin nei vi ti jong hi phondo na a hin bol win nga hi thei chana kanami te ho khat la khat hi ta hi atum tuma ki bol sang wa hi mi tampi hi chi chung changa jong hi lunghan na nei dim set a hi in aji chu hi chi to banga memorandum pi lu ding hi hen
I phat lo na ho a phat lo na ho thu azat zat center government hinga hlut ding a hi ting le hi ta hi azat chom choma I hlut pau hi adi poi ti loi jong hi tampi a hi na ji chu to a jong hi joint press statement memorandum center government hinga pi lut na hi koi zaw ham ti hi chiwa hi kit na hi a khoti a hi le chun center government hin masanga pana na sei a hi ta in a hi the ai le voice khat na hungovin voice khat na thu savin ti hi center government in jong aina tip now a hin la tu ni chan ge a hi event na hi le hi chi ho a thailo pa hi phamo akisale jingin athu sei pau cho asi a hi poi political solution ma ki thu mai a hin la asung langa ithil thum pau chu khat hi zong le asung langa I ho ki to lo na pau chu hi chiwa hi avet sa da na hi hung do ji a hi ji in a hi the ai le kanam mi te ho khat ki koi ni mu hi ti hi avela ki sei a hi ta in tu a hi khanin thil khat I bol ding ting la khat ki het sa lo e ma tho a hi ta I bol pau hi thil pha wang a hi poi ti chu iga phon do hin tin chule tu ni a chu Manipur CM pan Home Minister pa ina visit agabol nawa deputy CM hi tu le tu a deputy CM hi hi chiteni to hin hita chu CM pa hi Home Minister pa ina he anachi hlonin nam ni kito mona ki ka a hi chamna a theina ding le buffer zone la do a khat kito ta chen khom ki na peace ki theina ding a jong hi appeal agabol hone ti ho jong hi mu a hi in hi chi appeal abol na wa jong hi Home Minister a kona media a kimu dan dung juya don but na ahin bol na a jong hi positive ta in ahin don but nin nang hon jong nei thei chan win pan law win lang ken jong ka hi thei chana center a kona ka hin ki tho pi ding na hi ve ti hi ama vai la na khat jong a hi ti hi mu a hin hi ta hi pan ahin la jingova ilam kai ho in jong hi ta hi e thil thum ho inung sunova pan ila awa hi le chun mei teile KUKI ki ka a buffer zone ki koi ho Jouse jong ki chomlo ka AHUNG kila do ding a hi tai ti jong ki iga phon thein tin hi chan chu tu ni KUKI news a kona neu cha igam sung din mun ho update in bol the wa hi in a chaina pe na ka hin tep nom cha hi le kanam mi te ho I kha do phat no hi tai tu a hi igen thei I ha sat na ho hi I macha a hinai po in I masangova hung hlung ding ho hi ivet ding le jing chit jing a hi aji chu Manipur government hung ki form do kit a hi ta in iti ham khana boina ha sat na ki hung to han lang khat la khat ki ka a boina hung hlung ki ta hen lang hi le center government ti ta lova state government na san ke ya hung pang ding buffer zone ho Jouse su mang ding hun go diu khat la khat chen khom na ding cham na ding to gon a hin nei diu KUKI CHATE I to banga pan ki la zong le hi chiwa chamna ahin sim nge wa hi le chun I thil thum ho I gen thei thu na ho I gam inama dinga anamo lim sa ho ahin na na pe sa ho hi mo si hung hi ding ei ho le ei ho ki ka a jong boina lin ta hung so ding hi chi ting le chun e ho a dinga hi kinep na I ma talo ding tu chung I thil thum bang le separate I hi bang wa hi avela hung kit talo ding hi ti jong hi I het thim na divin kanam mi te ho kain temin a hi thei chana I gam inama dinga hi taw hi tin I gam inamin tu le tu a I tup I doi ho I mol so thein diwa hi pathin ho jong iki het to iki I kha do phat ma hi tai ti hi ki sei do no me hi tu ni a thal choi ho cho alang khana a boi ting le hingi apang khom thei ta win khat la khat zonga ki ho thei ta ve a hin la tu ni chan ge a ho lam kai ho khat na din khom ding khat na pan khom ding mala la hi galzam ho advantage la a ama ho bunga ki pui lut ding go a missionary na tong banga ki seya ahin la ama ho bung khan to na ding ama mission khan to na ding bowa na tong tampi na lai je wa hi
pathin zong ichung wa lung hlai di lo wa hi in koi pa thu sei ham khat le kinep na pa cha hi ding ham ti a hi le kani pa a hin a hi kani pa cha lei an hi bowi ti to banga chu tu nia hi e ho ku ki cha ten igen thei ha sa na ho hung ki le a gam tum ki mu a itup idoi ho hi imol so diu hi tam iti lai vin ei ho le ei ho hung ki zo do vin ei ho le ei ho kham na thei ni ho sanga jong ho zo alung in gel phat nova I gam sung inam sung hi hung boy a hi in kanami te ho I pathin ho dan no le in chon dan I khan dan pau hi neo khat be khial ding go hi tin I gam inama ding a pu na nei leo hen hi chi to bang I gam inam gen thei na ho hi chi chan gei lom hlung lo ding hi ti chu a chaina I ga sei theo hin tin tu ni KUKI news sen ve a hin ngai lo zo se na chung chi vin ka ki pai na bon cha vin pathin in phat thei na bo jing taw hen